Gubwa neza cyane ukomeje gukurikira Kivu Today News urasuzwa nanjye Boni Buranga. Ikaze mu makuru yo kuri uyu munsi ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Turibanda ku bijyanye n'uko umutwe wa M23 uhagaze muri iki gihe. Umuyobozi w'igisirikare cyawo umugaba mukuru wa M23 General Sultan Makenga yavuze ijambo rikakaye kuri leta ya Kinshasa kandi yerekana ko urugamba rukomeje. Ni ijambo riteje impagarara i Kinshasa aho intambara igiye gufata indi ntera, aho M23 itazigera imanika amaboko. Joseph Kabila wayoboye leta ya Kongo imyaka myinshi akaba aherutse gufatirwa ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika, nawe yanze kumanika amaboko maze yiyemeza guhangana n'abanyamerika dore ko agiye kwitabaza abanyamategeko. Ibi biravugwa mu gihe mu Burundi perezida waho Evariste Ndayishimiye ari gushimagiza umugore we, umufasha we. Uyu nguyu rero ngo akaba amushima ko ari we mukozi wahize abandi mu gihugu cyose. Ibyo turaza kubigarukaho. Wowe icyo usabwa no gukora subscribe niba utarayikora, bayikoze turabashimiye. Reka tugaruke tubirambura mu kanya gatoya. Muri kumwe nanjye Boni Buranga. Ikaze mu makuru yacu tureba uko iki cyumweru kigiye gusoza. Reka duhere kuri iyi nkuru yerekana uburyo umutwe wa M23 utiteguye kumanika amaboko cyangwa se gukangwa na leta ya Kinshasa. General Major Sultan Makenga umugaba mukuru wa M23 aravuga ko urugamba rwo kubohoza Kongo rukomeje, ko Kinshasa ikwiye kwitegura guhatwa umuriro. M23 ngo igomba kumvisha leta ya Kinshasa kugira ibyihindura ku kibi n'ikiza. Mu gihe ibibazo bya politike n'umutekano bikomeje kuzamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umugaba mukuru w'ihuriro Alliance Fleuve Congo Sultan Makenga yongeye gutangaza ko nta gahunda bafite yo gusubira inyuma mu rugamba bavuga ko rugamije kubohora igihugu. Mu by'ukuri rero ni urugamba rukomeye, ni intambara benshi bibaza uko izarangira dore ko igitutu cy'amahanga gikomeje kuba kuri M23 ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibi rero bikaba bikorwa n'amahanga ndetse na leta ya Kinshasa. Ikindi ni ibiganiro bidatanga umusaruro ufatika, benshi bakibaza niba M23 izakomeza guhangana. Kuri ubu rero ngo biteguye gukomeza kurwana kugeza abi Kinshasa bumvise. Ibi rero yabivugiye mu kigo cy'amahugurwa cya Kanombe muri teritwari ya Rucuru, aho bari kurangiza icyiciro cya kabiri cy'amahugurwa cyahabwaga abayobozi bo mu nzego z'ibanze bakorera mu bice bagenzura. Mu ijambo rye General Major Sultan Makenga yanenze bikomeye ubuyobozi bwa leta ya Kinshasa, abashinja kuba rero ngo barangije igihugu binyuze mu miyoborere mibi, ruswa n'ivangura. Ati igihugu cyacu cyarangiritse, cyangijwe na leta ya Kinshasa n'abanyapolitike bashyize inda zabo imbere, bamunzwe n'ivangura, basenye igihugu cyacu. Ati benshi barahunze bitewe n'aba bantu bari Kinshasa. Yakomeje ashimangira rero ko AFC M23 ngo itazigera isubira inyuma, ahubwo izakomeza urugamba kugeza igeze ku ntego yayo. Ati urugendo rwo kubohora igihugu cyacu cya Kongo ntiruzasubira inyuma, turizeza ko tuzakomeza tujya imbere kugeza intego igezweho. Ibi rero akaba ari kubitangaza mu gihe mu minsi yashize byakekwaga ko yaba yarakomerekeye mu gitero cya drone, ariko ntabwo ariko byagenze. Uyu mugabo arahari, arakomeye. Yanahaye rero umukoro abayobozi bahuguwe abasaba kujya bashishikariza abaturage gukomeza ibikorwa by'ubukungu no kudahungabanywa n'intambara. Ati nimugende mubwira abaturage batuze, bahinge, borore, bacuruze, ntibahangayike, mu rwego rero ngo rwo gushakira umutekano abaturage. Ngo abaturage nabo bagomba kwerekana uruhare ko batuje kandi bafitiye icyizere ihuriro rya AFC M23. Yavuze rero ku barwanyi b'umutwe wa FDLR, aravuga ati abanyekongo bakorana n'uyu mutwe nibitandukanye nawo. Ati aba barwanyi b'uwo mutwe bakomoka mu ntera hamwe, bakwiye gusubira rero mu Rwanda, mu gihe abanyekongo bakwiye gufatanya n'abandi kubaka igihugu cyabo.
ati izo nterahamwe nizisubira iwabo, abakongomani batahe bafatanye n'abandi kubaka igihugu, abo ni abavandimwe n'abana banyu, ni bagenzi banyu. Yavuze ko abashaka kwinjira mu gisirikare cy'uyu mutwe bazahabwa amahugurwa, mu gihe abifuza gusubira iwabo bazoroherezwa. Makenga agaragaza ko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi budashobora kumva ibiganiro bya politike, ahubwo ko bwumva imbaraga gusa. Ati Tshisekedi nabo bakorana nta kindi bumva keretse imbaraga. Ibyo rero akaba bivuga yerekana ko ngo M23 igiye gukomeza urugamba ikabutsa igitutu kugeza bemeye ibyo M23 yifuza. Ibi birerekana ko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo igifite igihe kirekire, kubera yuko mu by'ukuri leta ya Kinshasa iterekana ubushake buhagije bwo kuba yakumvikana. Nyuma yo gutsindwa muri 2013 abarwanyi ba M23 bahungiye mu bihugu bituranye, ariko muri 2021 bongeye kubura imirwano, bagaragara mu mirwano ikomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu bihe bya vuba M23 yishyize hamwe n'ihuriro rya politike n'igisirikare bizwi nka Alliance Fleuve Congo AFC, rigamije guhuza imitwe itandukanye ihanganye na leta ya Kinshasa. AFC M23 igaragaza ko ifite intego zirimo guhindura imiyoborere ya Kongo ishingiye ku butegetsi buharanira inyungu z'abaturage, kurwanya ivangura n'akarengane bavuga ko bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, gushyiraho inzego z'imiyoborere zegereye abaturage mu bice bagenzura, gushaka umutekano urambye mu burasirazuba bwa Kongo. Ijambo rero rya Major General Makenga rije mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje gufata indi ntera, aho AFC M23 ikomeza kwigarurira ibice bimwe na bimwe, mu gihe leta ya Kinshasa nayo ikomeje gushaka uburyo bwo kuyihashya, haba mu buryo bwa gisirikare n'ubwa diplomasi. Ibi bituma ejo hazaza y'iki gihugu gikomeza kuba mu gihirahiro hagati y'intambara za gisirikare, ibiganiro bya politike n'inyungu z'ibihugu byo mu karere. Ubutumwa bwa Major General Sultani Makenga bushimangira ko AFC M23 yiyemeje gukomeza urugamba nta gusubira inyuma, mu gihe ibibazo bya Kongo bikomeje gusaba ibisubizo birambye, byaba ibishingiye ku mbaraga za gisirikare cyangwa ibiganiro bya politike. Ibi rero biravugwa mu gihe Joseph Kabila wayoboye Kongo nawe abanyamerika bamuhagurukiye bamufatira ibihano bitandukanye, ariko Joseph Kabila yanze kumanika amaboko, akaba yasubije ku by'ibihano yafatiwe na Amerika. Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba yamagana ibihano yafatiwe n'abanyamerika, avuga ko impamvu bashingiyeho zimuhana, bavuga ko rero ngo zimuhana nta bimenyetso bifatika bigaragara byaba bihari. Kuwa kane tariki 30 Mata nibwo urwego rushinzwe imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwari rwatangaje ko rwafatiye ibihano Kabila nyuma yo kumushinja gutera inkunga ihuriro rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kongo. Uyu mugabo wayoboye kiriya gihugu mu gihe cy'imyaka 18 biciye mu itangazo ryasohotse, ni itangazo ryasohowe n'ibiro bye, yavuze ko yakiranye gutungurwa kiriya cyemezo, avuga ko ari icyemezo kidafite ishingiro rikomeye, gifite impamvu za politiki kandi gishingiye ku birego bidashyigikiwe n'ibimenyetso bidashidikanywaho. Ibiro bya Kabila bivuga ko muri 2001 ubwo yafataga ubutegetsi kugeza 2019 ubwo yabuvagaho, yitangiye ibikorwa byo kongera kunga igihugu, kugarura amahoro buhoro buhoro, kunga abanyekongo, kubaka bundi bushya leta no kugarura ituze mu karere k'ibiyaga bigari. Byavuze rero ko ku butegetsi bwe aribwo Kongo yavuye mu ntambara y'akarere yari yarayisenye bikomeye, isubirana ubumwe bw'inzego za leta, kandi igira ku nshuro ya mbere mu mateka yayo ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro kandi mu buryo bwubahirije umuco wa demokarasi. Ku bwa Joseph Kabila icyemezo cya Amerika kiratangaje cyane, kubera ko gishingiye ku bivugwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa butigeze bushobora gutanga ibimenyetso bifatika bishyigikira ibyo bamushinja imbere y'ubutabera bwa gisirikare bwa Kongo bukorera mu kwaha kwabwo. Abati rero kubw'ibyo icyo cyemezo gishobora gufatwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Afurika no ku isi yose nk'inkunga ihabwa igitugu n'akarengane, nk'uruhushya rwo gucecekesha buri wese uvuga agamije kurwanya ruswa, kunyereza umutungo w'igihugu no kwiharira ubutegetsi. Mu yandi magambo, nk'inkunga ihabwa ubutegetsi busimbuza leta agatsiko k'abantu, bukitiranya kwihorera n'ubutabera kandi bugakoresha impamvu z'umutekano mu gukandamiza no kwica abatavuga rumwe nabwo.
Joseph Kabila yongeye gushimangira ko ashyigikiye ubumwe bw'igihugu, ubusugire bwacyo, amahoro mu gihugu cye no mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse n'igisubizo cya politike kirimo bose ku kibazo cya Kongo. Uyu munyapolitike yasabye ko uruhande rwa Amerika rwagira umumaro ugaragara mu gushaka igisubizo kirambye ku bibazo byugarije Kongo, bitari iby'umutekano gusa kandi bitareba gusa uburasirazuba bw'igihugu. Ni ibibazo birimo imiyoborere ya politike n'ubukungu kandi bigira ingaruka ku gihugu cyose. Kabila ashimangira ko amahoro atazubakirwa mu gufata abaharanira imiyoborere myiza kubazwa inshingano, ubutabera n'ubwiyunge bw'igihugu nk'abanyabyaha. Yunzemo ko agomba gusaba abanyamategeko be gukoresha inzira zemewe kugira ngo arwanye icyemezo yafatiwe biciye mu gusaba ibimenyetso bifatika byagishingiyeho mu kumuhana no mu kurengera icyubahiro cye, amateka ye n'uruhare rwe mu guteza imbere ituze rya Kongo. Yaboneyeho guhumuriza abanyekongo bakomeje kugirwaho ingaruka n'imiyoborere iriho, abizeza ko agomba gukora uko ashoboye atitaye ku gitutu icyo ari cyo cyose kugira ngo agarure demokarasi, ubutegetsi bugendera ku mategeko n'ubumwe bw'igihugu, ari byo bizatuma habaho amahoro nyakuri arambye muri Kongo. Ni mu gihe mu gihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye yarari gushimira umugore we Angelina Ndayubaha mu rwego rwo kumushima ngo nk'umukozi w'indashyikirwa wahize abandi. Ndayishimiye yamushimiye mu birori byo kwizihiza umunsi w'abakozi wabereye muri Stade Intwari iherereye mu mujyi wa Bujumbura. Uyu mugabo asa n'ukomoza ku gihembo umugore we aheruka guhabwa n'umuryango w'abibumbye biciye mu muryango Bonne Action Umugiraneza abereye umuyobozi. Yumvikanisha ko amahanga ngo adashobora guhisha imwe umugore we hanyuma we ngo arimwime. Ati amahanga yaraje azenguruka mu Burundi arareba asanga muri icyo gikorwa cyo gushaka ubuzima bwiza bw'abanyagihugu asanga ni mama Mugiraneza Angelina n'umuryango we. Ibyo akora ntitwirirwa tubivuga. Ati burya nubona umugabo w'inkerebutsi uzamenye ko afite umugore w'inkerebutsi, mubonye n'umugore w'inkerebutsi aba afite inyuma ye umugabo w'inkerebutsi. None yemwe amahanga arinde abyemera, Abarundi nibo batabyemera kandi aribo babikorerwa. Ababizi ni ababyeyi abari bafite indwara karande, imiryango yari yarabuze urubyaro ngo iseke nk'abandi, barabizi abana biga mu mashuri meza. Hariho ikindi gikorwa arimo gukora abantu batazi. Uriya muryango urimo gufasha abagore muri za koperative babaha uburyo bahanahana kugira ngo nabo batere imbere. Ndayishimiye rero yavuze ko atazi aho umugore we akura amafaranga angana na miliyoni 15 z'amarundi yifashisha mu gukora ibyo bikorwa. Yavuze ko icyo azi ari uko Ndayubaha ashyigikirwa nawe agashyigikira abandi. Ati ni byiza cyane iyo aba abizana mu muryango tuba duhiriwe, none ahita biha Abarundi. Uyu mugabo rero yavuze ko ahaye umugore we imbangukiragutabara kugira ngo nawe azayifashishe mu gufasha abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Na rero ngiye gusoreza aya makuru y'ingenzi avugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari. Reka mbashimire cyane, mwari kumwe nanjye Boni Buranga. Nibutsa abatarakora subscribe ko mukwiye kuyikora, abayikoze namwe turabashimiye. Mukomeze gusangiza ibi biganiro abantu benshi batandukanye, kandi mukande like, mubikunde, muduhe n'ibitekerezo byanyu muri comment, mutubwire ibyo twazabagezaho mu makuru ataha. Reka dusoze tubifuriza ibihe byiza.